Tunashukuru Mungu kwa neema tumepata ili tuzungumze neno la Mungu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa zamani zote kwa kuwa uko hapa, na tunakuomba ututie nguvu ili tuchunge ushirika wetu na wewe, usudi nuru yako ituangazie kupitia jina Yesu Kristo. Amen. Ile siku ingine tulifundisha juu ya maombi, watu wafikirie kuhusu maombi, kwa sababu watu wasidanganywe, au mwalimu ambaye unanisikia saa hii na usidanganye watu, kwa sababu inahitaji kuhakikisha umetia kitu kwa matendo ndio ufundishe ukweli ambao una uhakika. Tulizungumza juu ya mshairi huu na ambao tutaendelea katika programu hii, unaopatikana katika kitabu ya Yakobo sura 4 mstari wa 3. Tuombe. Kwa jina la Yesu. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu maomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. Amen. Kati neno la Mungu liko linasema twaomba hatupati, kwa sababu twaomba vibaya ili tuvitumie kwa tamaa zetu. Unajua kila mtu anatamani maisha ikuwe mzuri. Kwa vile tunafika mwisho wa mwaka, watu wengi wanaingia kwa maombi na wanakamata proje zao wanazitia mbele za Mungu, na kila mtu anapenda afaulu, kila mtu. Lakini kuhusu maisha ya kawaida tutaelewa kwamba haiko maana kuomba kusudi upate pesa, kusudi upate cheo, kusudi upate watoto. Eske ni lazima kuprie? Kila mmoja atanijibu, kwa sababu tunapata pesa. Ndio, huenda uliomba ukapata pesa, lakini kumbuka kama kuna mwingine pale haende kanisani naye akapata pesa, huenda hata akapata nyingi kukushindia, au ni shefu yako yeye sasa ndio akakupatia. Sawa watu wanasema juu ya habari za Yusufu. Yusufu alikuwa anatumikia nani? Alikuwa anatumikia Misri. Daniel alikuwa anatumikia nani? Alikuwa anatumikia Mwisraeli. Mungu anapatia huyu mpagani, anapatia Mkristo. Hapana kwa sababu aliomba. Kwa sababu ingetokana na maombi, manake wengi wanaomba sana ndio wangekuwa na pesa, kazi nzuri, lakini Mungu hatembei vile. Hajibu makaprisi zetu kwa kutembea kwa tamaa zetu. Sasa vile hii mshairi inasema mwaomba vibaya kwa kutimiza tamaa zenu. Kama tunaomba pour satisfaire nos besoins personnels, kwa kutimiza tamaa zenu, kwa kutimiza mahitaji yetu ya kimwili, Biblia inasema ni maombi ya mubaya. Kwa sababu sasa nilisema msomo ambalo lilipita, si tuko tunaikala tunafikiria yenye niko nafanya hivi, sisi niko na resulta, matokeo gani, kusudi tuchunguze Biblia vizuri. Wakati wanatuambia tuombe bila kukoma, ni kwa ajili ya nini? Lakini ninasema hapana, kwa ajili ya mahitaji ya kimwili, kwa sababu haiko lazima kupata promotion. Sasa vile nimesema, haiko lazima kuomba kusudi ukue upate promotion, upate kazi, upate watoto. Kwa sababu kuna hata wengine ni wa dini nyingine nyingi, sitaki sema hapa, hamwamini Yesu lakini ana kazi nzuri. Akosa hata ni collaborateur wako, mnakopeshana kama makuta, haende kanisani. Unaenda kanisani yeye iko na kula mabishito kusijue kubarabara na vere zake. Ana pesa sawa wewe, au anakushindia, au ni mambo ya familia mwenye mnaendeaka tena kuomba. Haombe. Lakini tuelewe Biblia inasema
Mungu anabariki wazuri na wabaya, hapana gisi wanataka. Ile ni afere ya Mungu, ni mpango ya Mungu. Anapatia huyu ngapi, anapatia huyu, anapatia huyu. Sasa vile Biblia inasema anafanya maskini na anafanya tajiri, akipenda na kutosha mumavumbi, anakuikalisha na wafalme gisi anataka, hapana saa vile tunataka. Siseme tusiombe Mungu, lakini ile muda yetu tunapitisha kwa maombi, kwa kuomba vitu kufatana na tamaa zetu, tunapoteza wakati wetu, tunapoteza wakati wetu, kwa sababu hautapata franga juu na shinda kwa maombi. Na usidanganye watu eti watapata, anafunga sijua afanye hiki na hiki. Tutaelewa kuko wenye tulifungia, unafunga Mungu aponye fulani kwa sababu ni walazima wa jamaa na akakufa. Maombi haitazuia mipango ya Mungu, kusudi tusipoteze, tusidanganyiwe na tusipoteze muda wetu, kwa sababu utaona wengi kati wetu unaomba sana, lakini kwa habari ya maisha ya Ukristo hawata kuona. Una kiburi, una chuki, manyanga njo kazi yako na maombi mrefu. Ni kwa sababu haukujua kuomba Mungu kusudi Mungu atufanyie nini. Lakini kwa somo la leo ninakwambia, hapana kusudi upate kazi, hapana kusudi upate cheo, hapana kusudi watoto waweze shuleni, kwa sababu kusudi mtoto aweze shuleni. Na ninaona wengine saa ya examen d'etat wanatenda presenter na examen d'etat, wanaita watoto wafinaliste bakwe baombewe wapate madiplome. Kusudi uweze kumasomo na upate alama za mingi, naomba nini? Ni kujifunza, haiko maombi. Mungu hata tuma malaika pia kukamatie biki. Sasa ninashangaa wengine, unaenda sasa kanisani, nashukuru Mungu, Mungu alinipa diploma 52%. Na kuko wengi walipata 80. Ninakwambia ndugu ambaye unanisikia sasa hivi, tujue tukienda mbele ya Mungu kusudi tumuombe nini, tuombe vya maana. Ni ile tutazungumzia, msomo litafuata. Mungu akusaidia, akuwezeshe, usipoteze muda wako bure, bali tuone nini Mungu anataka mu maisha yetu, tukijua kwamba vingine atavitupatia jinsi anataka, tu tumeokoka wala hapana. Tunalisifu jina lako, utukuzwe kwa sababu uko mwema. Utuwezeshe Bwana, tujue namna ya kufika mbele yako ili tupate faida kupitia Yesu Kristo. Amen.